Ćao vozica, kakvi ste ljudi, šta ima? Ja sam dobro, hvala na pitanju. Mada kaže, ko te pita, Nazir? Just right. Današnji video snimamo s povodom 10 razloga zašto sam napustio Bosnu i Hercegovinu, ili bolje rečeno 10 razloga zašto sam došao ovdje, kao što to jedan moj drugar kaže. Ovim puta ga pozdravljam. Nažalost, 8. razlog mog odlaska iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva jeste korupcija. Definitivno jedan od razloga, jer bez korupcije jednostavno se došlo u situaciju da se ne može funkcionisati bez toga. Kad ti ode dijete na pregled kod doktora kako treba, moraš otići privatniku, a to je jedan vid korupcije. Kad sagledaš, natjeraju te. Meni žena je otišla nedavno kod doktora, dijete ne čuje, dijete kašlje 2 mjeseca, ja mislim već. Da bi je na to doktorica napala, gospođo, vi pretjerujete, djetetu nije ništa. I sinoć saznamo da dijete ima upalu srednjeg uha i da u svemu tome nije njemu ništa, mi malo pretjerujemo, to je moja supruga pretjeruje. Definitivno jedan od razloga koji bi u stranu stavio, ali eto, nekako mi je danas baš dan za toga da vam ukratko kažem da korupcija je postao sastavni dio društva i da korupcija je toliko zaživjela da je ušla u osnovne pore našeg života kao odlazak doktoru. Jer zbog korupcije su doktori i otišli, kvalitetni doktori, otišli iz Bosne i Hercegovine, ima i nažalost još jako malo u Bosni. Svi su krenuli trbuhom za kruhom i nama su ostali izgleda dosta ovi koji su isfrustrirani, koji su vjerovatno kupili diplome. Ne znam više ni sam, nisam siguran šta se dešava, znam da mi ispaštamo. Ko što je rekao, napadne tu doktorica meni ženu i kaže, vi gospođo pretjerujete. I onda ona njoj kaže, dobro, ja pretjerujem, dajte mi za uho vrlo nos uputnicu, a da ja vodim dijete gore. Otišli gore, dijete upalo uho. Evo, prošlo 10 dana, 7 dana od toga prošlo, opet ga odveli doktor. Hvala Bogu, ova doktorica u domu zdravlja je ekspert i radi svoj posao kako treba, i njoj bi se zahvalio ovim putem, iako se ne znamo. Rekla je da dijete ima upal uha, da ono što sekret koji ima i slini, jednostavno on ne može on ispuhati nos. Moramo mi vaditi sline jer dijete ne zna. To se djetetu povuklo, začepilo mu uši, slabije čuje. Ali eto da je ova gospođa što je spomenula, da moja supruga pretjeruje i da djetetu nije ništa, pozdravim nju ovim putem. Toliko je neznalica koji prikrivaju svoje neznanje, kako mi kažu, u stvari na engleskom se kaže rudeness, više zaboravljamo, na naše malo mi se miješaju, bezobrazni. Svojim bezobrazlukom prikrivaju neznanje, nažalost, to je tako. Sve u svemu, Raja, želim vam reći jednu stvar, to jeste da samo vi možete promijeniti situaciju, niko drugi. Nemojte kukati, nemate pravo da kukate, da se žalite, imate pravo da se popite, odete ili da ostanete da promijenite stvari. Ja sam odlučio ovo drugo. Zašto? Iz jednog razloga što ja nemam, ja sam u nekim godinama gdje se moram fokusirati na svoju porodicu, na svoju karijeru. Ja nemam vremena da ispravljam krive drine, ali znaju mnogi da sam pokušavao dosta godina ispraviti te krive drine od korupcije pa nadalje. Boli ljudi, doista boli gdje smo i šta smo. Imamo takvu lijepu zemlju, tako lijepe zemlje na Balkanu i toliko materijala. I onda nam dođu ti hoštapleri i uvedu nam korupciju kao dnevni predmet u školi. Još jednom, Raja, htio bih da spomenem to da ću praviti vlogove, što ja kažem, jer svi nešto vlogove prave, evo ja ću kontru, ja ću vlog praviti, pa kako god bude, a vlog ne znači ništa. Ali eto, da se po nečemu razlikujem. Radit ćemo vlogove o platformama na kojima se možete zaposliti, range plata, nećemo samo kukati i govoriti o Bosni i Balkanu.
o razlozima koje sam očeo, nego ćemo eto probati i približiti ljudima kako se zaposliti ovdje, kojim putem na Bliskom istoku, nebitno, Katar, Bahrain, Emirati, mada za mene lično sad Katar je jedna dobra opcija, nije toliko napučeno, nema toliko ljudi, nema toliko gužvi, mada u metru zna se kad je peak hour, hala gori. Znači, pričat ćemo o platformama kao što je Xing, LinkedIn. Ljudi, naša raja ne vjeruje da se može dobiti posao preko toga. Boga, meni se ljudi govori, ma daj, kakav Xing, kakav je, baj, te, kakav LinkedIn. Stvarno može, ljudi, definitivno može. A ja ću vas uputiti u sljedećim vlogovima šta i kako. Šerujte, podržite. Ovo je ujedno da probam i pomoć mladim ljudima da se sklone iz tog pakla dole. Za mene je to postao pakao, jer ovdje sam došao prije 7 dana, ja se toliko promijenio, ljudi dragi, ja se toliko smiren, sabor imam, ne nerviram se oko gluposti, ne čitam kliks, ne čitam crnu hroniku. Uživam u životu i čekam svoju porodicu, ako Bog da dođe uskoro. A za vas koji ste se odlučili otići, vidite, moram još jedno reći, nekim ljudima je dobro u Bosni. Ja nisam tu da nečije mišljenje promijenim. Ja sam tu da dam savjet, da čujete moju stranu priče i da dam savjet kako da dođete na zemlje Bliskog istoka, da se zaposlite. Morate shvatiti da neki poslovi ovdje su plaćeni, kao što je recimo u gostiteljstvu. Kao konobar ti primaš malo veću platu, ovdje nije to velika razlika, oko 1.500 maraka. I to baš ako je dobar, ali morate shvatiti da postoji jedan segment toga gdje vi jako brzo napredujete, gdje ćeš ti iz konobara prići u supervizora automatski, plata skače. Ljudi ovdje mijenjaju posao konstantno i onda se otvaraju nova radna mjesta jako brzo. To novo radno mjesto i odlazak vaših menadžera na bolju poziciju stavlja vas u poziciju da napredujete, da imate veću platu. Neku noć sam upoznao jednu gospođu, djevojku iz Srbije, udata je za momka jednog iz Sarajeva, ću reći gospodina, evo. I baš smo pričali nešto na tu temu i ona je za nekih 6 godina napredovala do restoran menadžera, počela je kao hostesa i danas, hajmo reći, uživa stvarno, lijepo je život dole, ne opterećuje se nacionalizmom, sve je super. Tako i vama svima savjetujem, ne opterećujte se stvarima kao što je nacionalizam i mržnja. Mi na kraju, svi smo isti, jer tako se to gleda ovdje. Ovdje vjera i nacionalnost i pripadnost uopšte nije bitna. Tako mislim da bi mi na Balkanu mogli uvesti taj sistem, jer je ovdje novčano kažnjivo ako nekog uvrijediš u bilo kakvom segmentu. Znači, bit će još vlogova, bit će svega, evo, prekucao sam 5 minuta, sad ću vam malo pokazati kako to izgleda, gdje se nalazimo, sad nalazimo se u Villaggio Mallu, mali dio Italije ovdje sa nama, Venecije, jako lijepo mjesto, puno radnji, krenuvši od Pull&Beara, Mamas and Papas, Mango, do Cartiera, Diora, Guccija, Bulgarija, Louis Vuittona. Sad nije to neka priča, joj, luksuz, ovo, lijepo je to vidjeti, ljudi dragi, ali ovdje to je sebi ste mogućnosti priuštiti neku stvar. Ako se sad ne troši svaki dan, prilici ste sebi stvari priuštiti koje vi volite. A ovdje je dosta čak i jeftino, to moram spomenuti, mislim, naspram standarda, nije to toliko skupo, malo se razlikuju cijene nego u Sarajevu. Što se tiče odjeće, definitivno cijene su iste i čak ovdje su konstantna sniženja, po 50, 20, 70%. Tako da uvijek nešto možete naći, čak i jeftinije nego u Sarajevu. Mislim, u Bosni, Srbiji, tako dalje. Hrana, manje više, ovdje je dosta drugih kultura, tako da ima svega. Ja sam probao pakistansku hranu, nisam odavno je jeo. Bio sam ugodno iznenađen koliko neke chicken biryani i tako to, jako ukusan. Baš je raja, ono, gotivno, maksimalno. Baš gotivno, jelo. Onda makbus, humus njihov, arapski, pa onda, šta ono ima, butter chicken, piletina s puterom, ali to je specialitet i spicy, a ja volim spicy.
Sve do momenta dok ne odem u WC. Ne. Vratimo se na temu, znači, cijene su poprilično blizu Sarajeva, nije to toliko daleko, ali neke stvari su čak i znatno skuplje, možda i duplo, ali recimo sav import iz Evrope je skuplji, ali opet nes možete naći 400 grama ona kafa za 5 maraka na sniženju, i u prosjeku je 10 maraka 400 grama, znači to se sve izbalansira, ono, stvarno, ja sam prijatno iznenađen. Cijenama nikad nisam bio u Katru, u Dohi. Onda sinoć sam vam izbacio u Sajl City, Gorenje, Šipat, a evo ovdje možete uživamo u našem čaju. Fino gondolcu imamo ljudi. Fino, ložnica. Elhamdulilation, što bi rekao jedan moj dobri brat. Mnogo je lijepo opušteno je, nema svađa, nema tuča, nema krađe. Novčanik gdje ti ispadne, što kaže moj drug ovdje Adil, novčanik gdje ti ispadne ili ćeš ga naći na istom mjestu ili radnja pored, neko će ga donijeti, reći će, zaboravio je neko ili ispao je nekom novčanik. Katarci su dosta srčani, čak ako ih pozdravite na ulici, a mislim, dovoljno je da klimnete glavom, on će klimnuti nazad i smijeti se. Ljudi su prijatniji dosta, ima tu svega, stvarno, ali nema toliko lošega da bi mogao da pričam o tome i da vazi. Ne znam zašto, ali meni pravo lijepo ovdje. Nema dode, nema ono, nema dode, nema baketa, nema čoketa. Ovim putem vas, Maksu selamim i pomoz Bogam. Nadam se da niste dobro. Ljudi, prilika postoji, sjedite malo, bacite papir i olovku, razmislite što želite u životu. Ko hoće nek me kontaktira, mada nema ni potrebe za tim jer ću sve izbaciti na vlogovima, ali ako nešto zapnije, frka, panika, opet go. Evo vidite. Eto što ljudi napravši. I još se pitamo ko je musliman, ko je Srbin, to je pravoslavac i ko je katolik. Žalostno. Aj sad vi razmislite zašto smo mi zaostali u tim segmentima napretka, infrastrukture i svega. Jesam, dobar čaj. Boga mi Lelo, dobar čaj. Veliki pozdrav mojoj supruzi i mojoj ljepšoj ponovni. Pogledajte sljedeće logove. To su halal logovi. Logovi. Halal logovi gdje sve će vam biti halal. Razmislite. Toliko je prilika na drugim stranama. U stvari, ovdje se normalno živi. Mi dole ne živimo normalno. Ja sam bio pod stresom kad se probudim. Ja sam bio pod stresom kad zaspim. A nisam imao nekih problema u životu. Stvarno, onako iskreno pričam svoje perspektive. Nisam, supruga mi je jedna divna osoba, mali mi je, hvala Allahu dragom, prepametan, sluša i sve, malo nestašan, Bože moj, zdravije. I nisam toliko stresa imao ni na poslu, ni ovo, meni je stresna okolina bila, mene je ubijala okolina. Jer ako mi ne dijelimo isto mišljenje, meni se naveće mišljenje da ga moram imati. Ma znaš šta, oko moje, ja samo ženi kuću moram doći. I ništa drugo, vjerujem. Tako da, ostanite, zapratite, šerujte, nemoj da vam mrsko bude, nemojte biti pakaš, podijelite, pogurajte brata da nabijemo i tu malo te pretplatnike, stvarno nije pretplatnike, nego subscribere, na 1000 da nabijemo pa da se s YouTube-om malo ganjamo, što će mi ovdje malo vremena uzeti, što mi je super malo da se zadumam, imam 2 dana slobodno pa valja to iskoristiti, ne treba samo vandarat i hodati. Da, budite dobri jedni prema drugima, ostanite uz ove logove, budite dobri. A vidimo se u sljedećem vlogu, pričat ćemo o tome koje su to platforme na kojima možete aplicirati, kako bi vaš CV trebao izgledati, koje su još adrese na koje se možete obratiti ljudima za posao. Kad to kaže, mislim na kompanije, direktno na njihov karijer sajt.
ima dosta prilika, ima headhuntera, ti koji traže radnike koji bi radili u nekoj industriji. Ostanite tu, podržite, podijelite, nek kraja vidi, pa ko se odluči, vrlo rado nek sjedne na avion, mada ovdje kompanije plaćaju kartu, sjedne na avion, oko i bježi. Ali opet, jedna stvar, 2 mjeri, stvar, 3 mjeri, a jednom sjeci. Ljubi vas, brat.